105 dollar alınıp 165'ten satılады. Евро 115'ten alınıp 118'ten satılады. Rubl 92'den alınıp 94'ten satılады. Assalamu alaikum bizning kanalning görücüleri, salamatsızlarmı? 15 mart 2022 yıl günkü vtornik, ikinci gün düşkü saat 1'deki vakitte bir bilip koysak, buna жерде 910'dan alınıp 960 rubl 960'dan satılады. Biz Mossовет'teyiz dostlar. Bishkek şehri. Moskovskiy, Sovetskiy. Обменкалар bular. Hazır artık banklarda da bilgen hareket kılabız dostlar. Mına bu жерде mınдай kurs. Al жақта çoğunlar ötüp baratat. Mınakey dostlar. Like basıp başka bir tuğanlar daha görsün. Like bas koyunuzlar. Finka Bank. Mınдай olup alınады Finka Bank. Bankты tart dep suradыңыздар эле. Bank 88 тиындан алып рубльді 1.05'ten satılып атат. Обменкалар болса мындай болуп алынат мынакей достор. 910 930 сатылышы. Мынакей Московский Советский обменный валют курстардын. Так, эми ушун менен катар бай түшүмдү көрөлү достор. Sizler like basıp turuңуздар. Погода жаан. Түшкү saat 1. Түштөн кийин кандай болот? Дагы аракет кылып тартып бергенге аракет кылабыз. Sizler like basıp турсаңыздар, биз жумушубузду аткарабыз, достор. Бул жерден бай түшүмгө келдик. Бай түшүмдү көрөлү. Бул дагы 888 тиындан алып атат рубльди. 1.02'ден сатып атат. Саламатта калыңыздар. Курс валют Бишкек. Московский, Советский.